Krista we mingli iwi lake sharing. Aria tam hunna kawibang itumna cingkumya lungli kangcha atam we makagak sung sande we chanpau kashi enam sukunumse. Achui pak rehi aisaya maran we ena kuine pak kanya na Romans we chiti we ena ne kala pau gapha na Saint Matthew we ena kuine. Pak thum hi we ningrin ngai cha mane che khigla jilaka Privrana mikumo akali wikmi hi mipachi kachikta miyur aka khangsa wibang aina maning la ali shitsangda awi ning kmi khmyon wibang aina na kachi hina achwi ningrin ne chihuti hi kachikta miyur khle ti makeup te thun hi shan chukungrum se Privrana ri makeup ta awi ming kala awi chanpau hi okthili leidakle yur kachivali ngayau khi laga rivrauli ho hung kwai kapang khuya yune Israel yur hi Genesis lipa kha itna Abraham li ho wen ho phoke sida da sada mathang Israel yur hi mi chungsang man yur khangsa chi tharan athum hi langso ho we self centered sa ho we myomoli la khorum ho we athum shit kasang le integrity mlela yung yiwa salaka rivrali khorum kashi myomali khorum kashi da ramaman laka athumna rivrawi ning khmi chilila matai sang khangai matai sang laka Jisu Krista khra atamliwa jehudi bingwi ning khmi hi shatru langhai rasai da itumde thochan na hange hiwili chanjam sa da sabat chimik sho li kathar ana khmyon we Siang chicken le athumna kadada Jisu Krista sakhang chibing le khyon penkla jilaga thangka athumna sabat chimik sholi lili wakakan tharan maha atam sauda ma khmin atamli itumna khangcha lili khwa chi tharan ma chi mujut khuilaga chop ksai thada athumla chidada mujut khuilaga chop sai chi thelaga athumna Jisu Krista kla wi sakhang chibing le sabat we ayin sak khai phene athumai aratsak shiji ga thagla jilaka athumna apang aina ma mujut ku khuiji hat ka khuili compare sao chui tungli athumna pang aina khok khuilaga khamolik sangji rung khuilaga hangga zaina ngai chai da hiya ga chakshi da Jisu Krista aina wi sakhang chibingli phene jimang ma jimne khongnai noli legsi juya pongli jihudi na ga da tamchi the Jehudi klatava pyoming rock pungra kala athutlam khing rock plumara within the Jews ka athumui yur mukan sokhai laga leida kle khangte yur rivral mak the yur bing jiliva athut khingai ka khuilo khruan khamang leka even shautat and nangda shautat pai kiji hi athumui the queen hida da sakshilak aina sian jikan chung ka semkhilaga athumna Moses we ayinji itum we pangli klene salvation we khmi kiji here itum we wama reserve ne the paning achi itum we Protestant being the predestination theory li shitsang the gohui gohi reader rivrana iping li khmi ra kiji leipung khaine kiji theory li shitsang ta gmaina judi bing la itum rivraw sian jikan khmyona bing sauda gohui sampam prung re ka itum maningla itum li kansok laga ledak le gentile bing rivral ma kokrum atum bingwa ko hui sampang khai chance balemne kaliga atum na ko hui sampang ge je kha atum hi jihudi wi therma on phungda kala rivraw sian kan bing jim lan phungda chi tha kha atum hi ka hui sampang ga pai apong le isin chi sampang lakram jimne sampang pai apong le ke jen na thum chita da mutui Chitha salala athum bingji jihuti wi simkhu alungle kapra bing ainaba mangrai chapai lakmane ningli athumui thakchi athuma chui lagan ka ho khangte binglia nemlak an athuma yur mukan chokai ka athumlia fu aina la compare sai ji achi thumna pau phali deuka reflect sang lumre athumna chiaga chakshida machuk sai jilala revrawi ningrin ba chim thamne revrawi ningrin ba ali shitsangda awiti kuisangda sijan jikan kmyon sai kor
ka hui sampang sere ji hi achiwi pa khre aisa yamara mi through ena itumli hangdele rivrana isteno pingli sakai twing shi chili mayada atumna rivrawi ning khami bing ji myon ning thar ena ili Jerusalem li rakachikat sai kor ina rimpalak ena kwisang mira kacha thangka mathangka ba Jehudi bing mangna korum khwai Jerusalem temple ji yur sai korwe sehasa khwai shim sa haure the rivrana hangaine New Testament li laitum na Otsak chapter 10 we verse 35 li pa ka ida da sambangai ka yur gjive we aina ali khngji mi kala khmshunga ot ka sabing le ana maya seri jinji ka hui sam ka phang hui khmi ji le ana kji tha yur mang le ha ku ye ji male mane ji hi itum phapta se jiwang na ach na I vreshi aka sadak le hiwa lung le thara aina ashi aina juhudi mang sa salala shit ka sangwe mangaina bible la hang khai ta da shit ka sangwe awawa hi abraham ne da hange chi daw ge da jisu christ li shit sang da awi ga hang khangna sai ko abraham wi thara seri ji thumli bible la hang shit de jaina privrawi le shi hia boundary limit mang wa mane kha juhudi bing wi le shi limit salakho Privran Jehudi bingli hagwim tai lakaya ningdin akhawa kikla jilaka hui khme mesaya gohili ashi yurna thanda welcome sakui khbai pon khuya yurn sasai khkla shi lakaina mesaya khrasthran Jehudi bing recognize msathu juwana salvation hi khngteli offer sawe yur khngteli offer sawe ji itumna bible pa sang bubame Achiwi Pau Pali itumna kapajitran, Pau Pali sounding mam thanakji, Jisu Christian musicin kungyi tuyala shikjin itumna kapa sampange. Hilim dalakena Kenanite chino aina Jisu Christa we conversation we Krishane. Kenanite chino bawu jiwi shitkasang, Jisu Christian mibing psycho ruwang taking nasakwai, ana achi conversation hili. Niknina outward conversation sa salla Jisu Christ hi mikmo ne kavrivra saugida ana Canaanite shina bavu uklungli heart to heart context salga kada da anikni we space we development ji kada da ragle kala naulak aina kada da shina bavu ji Jisu Christ na approve sakla ji pongle itumna pasam bhaire verse 26 li Parker itum na hida da sampangi National Bing Week shaksa ji khui laga fully hormi khai mung jamani da hame hili Jisu Christ na fu shikjing hi mung yi na la the itum the ku ya Jisu da ka lekshe bing itum na phapta se Jisu Christ na ni bing li convince sakhwai method shikjing hi achi itum missionary ne the claim sa the claiming we method ena awi method te hangai itumwe missionary arhonwe missionary chung chaiba ari ge shaya bing samkhor khamanga bing phog pha bing khlik se bing hilimral zathol gejen ngarai cha da itum missionary sa da kle chung chang pam Jisu Christ wa chik tham nim ne awi technique wa chik tham nim ne awa khashna khlog pingli iuli ralu phog pha khlik se bing me khuyum bing iuli ralu ji pasin da sa da achi hi Jehudi background le hogida Jehudi aksada Jehudi we society wa le prasangda Jehudi we shian chikan la ngapom me Jehudi bing we concept la athum le direct ana encounter ma samne achi Old Testament le athang ina hangkai tha da Jehudi ma khning bing liver fu aina la compare sai ji achi we concept ji pau phali ungchang de kle the chikta concept le de kle ji la Jisu Christ na totally mohor haimne ala ji accept salaka ji we through ana ni bingjili itme concept hi mu shu mane ji ba ji amasha na proof sang sik awa ji tha missionary ji ne ji jana shina babu wi shi ka sangji acha ba itume I we thai khuli inam chuke shina babu ji Canaanite no ning la ishina ka no omning ka tangkul shina sa sa ni ja
Jesu Christ na national bingwi kshakza hi fully hold mi mang jam ne ta kangsara apatta itumli fu hodwa mana kasang ochane tala thim rawlak kh kena na china pawe hi chimthamne ava jehudi wishim khulima pramane privrali directly mo korumne salla ala ningli lungli privrali shitsana shino akhane ji achwi pau phai na proof sai jana nagada the verse 27 hanka klaj ga amai mushumla kenan khangchi kha thasalala akhwa with table we ena tak tung shaksa chi achingli pumping fu bing sinala moi cha kho ta khangji da jisu christ ma ta khak khai awish sangji theda jana na hangai shino no wish sang here halakli no we ka pning ji ungsung run ka chang da awi ka pning ji kutak jili ungsung he ji bible na proof sami le sheva shino bing jisu christ na kala church na achiwi shino ba wa hi na itumle ki tam khing sak ngai kala ji da ka shino ba wa hi we shit ka sang hi ka jok mang ji jisu christ na sa khing bing li la awi thi shura bing li la atam chung khali itum bible le shit ka sang ka tiawa shit ka sang ka tiawa bing ka ji chung ka hang sam phame aru shino ba wa ji hudi ma khninga ba wa le shino ba wa no shit ka sang halak ke ji itum vare shino aksada privrawi thi ka shura ne ji la ka acha no wi iwi shit ka sang hi shino ba wa tha le la shino ba wa wi yak ka shung lak le la ka ji itum li pning khui la ka maka shung de leka itumri la phaning khui laga awish khui laga crystally shit sang hi tuk me vai wang lesson kmine jini are hi itumi achwe ningrin ba hi kup sang pai vai jesu christ na luke chapter 15 we verse 11 to 32 le shman khaya naum yer we chancham jilila itum tiogum muchuk yang se chancham jili jesu christ we krin atishuda Jehudi bingli mighai salvation ji atum da klan howe khui khmi hi jehudi wi bangli ka jisin nei kha atum na mu khingai thu da klan ho ji wi chancham jili naum yara akatoba ji jehudi makhninga na iwi representative amma bajina jehudi wi represent ksane khrachan jili chancham jili naum yara akatoba jina makhninga mirin ringbalaka awi khlai saikor aremali siman se ashimwen sathui mangmjila ot saikor jata siman se khai wi tungli no lagai na abaning prabhilaka abavuli han khungwi ningji changlaga hanungai amma baba abavu wena masathui lakla aba shimli pamlaka abavu shok chang saikor li yangda aling nailaka na pame jana ni khidi we khrasan chili yang ka amma bajina phak mai tha the jang ka amma baji awi ning liwa iwa isha waling sopam dak le ne iwa isha wa we ayin tong kam yon tale jaiga chuti we ayin tong kam yon tale jogida ava vrivraling nai lakan pom tale kichi lang so milimo kishi hi le de chida da oktober wa ning phra khui laka uplung thara ning te laka ava uli han khungsra abavu na phalaga na sampang kuida ali chat khang rumi re da umkni chitara naum yera jia abavu li forchak da hanung da chat khang ji chang khaini kha amma ba ma chang ma jaude aru hili jisu christ na focus sadakle chat khang ji here messianic banquet ji kala messianic banquet here okthi wi chat khang ning la kaching ingrom jili oktiwi mi yur sai kor mi yur mi chat sai kor wi mi phog ji rivrali ning tel ka awli hanum sel khai ji tharan yungi ji chat khang ji le khang ne sin ji jana chili amma ba jina ma chang mar ji ho de la chancham ma jana tang ho we chancham ji khrasan ka mi ko moli ko hui wi khrasan ba chata ma man da acha na wi wi la ta shun de klei ne ji na I mam la ya se Saint Paul we ningli jehudi ana jehudi mak ning bi hi ka ta le klek si tu na tiao ka chu yin se Saint Paul la
Vrivrawi plan ji fulfill sak vai ala hotna pome ana pog pha mahashok jivli ari makeup the synagogue li vai synagogue li wal ga chuti pingli hashokri ka chuti ping na awi chan pau je mu quick sangstran a hi ru chendal li va no lak aina chuti ping na refuse sashon ji wa na a chendal li wa chang vai la ga chendal wi e chendal wi apostle akne da ana claim sai jana saint paul winningly ara ana kada da chung chi kle ji le ka amma ba ji jihuti ping jang jihuti represent sa amma ba ji sat khang ji li mok sang sal pam sing de kle jim sa pai mre jena ara sat khang ji li sang pai ka bai sat khang li sang de kle akto na we duty ni na sho ko ran ne ji ne hi ara itu me vre shi shong itu na ki kada da compare sa ra itu me marab le arui la hindu Muslim, Sikh no or how no, Rivrali Materi, Sunka, Amata, Zakandi, Marasang la Pomdale, Sunka legally. Jena, other Atumli, Rivrauli, home, Kwaixi, no way, Iwe, what Sine, Nelly, Iliti Sink, Hine, Zihi, Achi, Jancham Gala, as a Sunday, we message la Itumli, G. Handley, Imam Liase. Gala in another no luck, and a present scenario, situation, Hilly. Hiếu là cái đã được tiêu hàng ngày thì make up the khi mà cục chân đừng là cái actually message we conclusion sa the lastly 2 Peter chapter 2 verse 9 li cái bị hay là ít thùng akshi pa yang se hili đã được bị hay thế pro ho nang sit cái hay chi arui la mung sung sak mane the kai khana phani ngai kha mi ki pa li kha mishman sak ngai we wang ana na thumli ngarai khmi ne Kaja misai korli atumi morewi aina ningate kui nsak ngai ache mikmo wi chakshili yang si ja okthui ran sashman hai re mikmo wi chakshili yang si ja nali ili acha sat thai re shman sakai re kha okthui no nali ili no mathing sakla mashman sakla rashing de kle hi ki bangla jilka ningate kui laka awi ungram wi nishan jili unsang khwai bang Abi hang the clay, messianic banquet, Kaching Ungram with Zatkang Gizia, Migatong, who is some Punchitra, Kok Salaka, Brivrana, Zavungizia, Zatkang, Jili Kangne, Jan Itum Vereshi Sahi, Zatkang Jilis and Bike Sasserne, Ne Imangna, Matsanghaila, Kungte, Brivrau Ungram Limits and the clay, Pingilla, Hokui Laka, Rumda Watson Kwai, Ochinchi, Nelly Ilichi Sin Haire, Itum Mamlaya say. Yanung soda ari oktihli COVID-19 kat hina shekuta ot tong sheshing rok tak lehi itum na the Privrali leshita awi ning kami kamyon bing na ko hui sam ka phang thada itum la ache with tam hili health ministry na mig hai guideline bing ji ngak akha itum la katsachi Masambung Mare. Kalau saji itum le merasa merek jihi itum memlaise. Juwangan itum sehat sama manda itum ning positif salak ena pom these ke pasaliva COVID-19 negatif ena pom rok serse. Sehat saming rok chingse kemahai chimik show saseruno. Amen.